Kajing priang snobhai ki baro shagane ke risan jing shakri jong ke KUT-APPHIRA topin long ke bala kerkhu ke jumudrai nidan na ka jing darangkat ka bakentang ka jong umensem bakhor jong belai kumju mafi hagada ka jaga ka jing darangkat ka jong belai haga jing tray ka bamayan ka jong umensem bakhor kanong ke kerteng jaga khabar kalam ka jingïeng hadien ke jingkyllon la seng nong rem naga kita kikam ke apostol lenong bar kerkhat ke bakhatsau henry habau Petrus ula yenglem barki khatwengot ula penjam yala kaktien ke jingïeng jung Petrus ringkat lang barki khatwengot hakanong ba Jerusalem kisenran ke jung trai khatwengot na preng jongki Kidei kibana kithan jong ka Galilea ka snong kendong ka basadom deitang way ubadei nega jaga sor utra Jesus Christ ulahikai yegini kisimran hakilais nem tam joga jikai banpen kre eki nakabenta ka jingkhot ka bashaneng ka jongo bani bani alam ega gospel kalenge jaga jongga perthai nginya kren ya ki kenta ke badon kam hagis ngi ke bakhado jong ka jing emutra Jesus Christ haswa bau saya halor ke dingna namar ki pop jonga ba jongvi hake kamera ke bau Jesus Christ le kendo bargi simran layatho aga gospel ga Lukas lenong kabar kuar utra Jesus Christ ubarung se ka perthai ka bakin jaman siam ubayui ka perthai ka bakin jaman siam ulayo sneu baulayo i ya ka jingpan jong saitan banyo i ke simran bat khamtam kirpang banyo yo Simon Petrus baru Jisu ang komne ka gospel jong Lukas kalanang kabar kuar kidkhot life way bat life war utrai ulo angru ko Simon hakmi usaitan ulapan banyo yapi yakaban yo ta yapi kumyau keu usaitan ulapan banyo ikisinran bantai kumbatai keu banpenkhi iki nangrem joga jingek henry ngala duai mangan nakabenta jongme baga jingek jongme kan duno Jesus Christ ula duai yasa nakamda jungu Petrus khamtam baga jingek jungu kanam dono namar u Petrus ulong ka sok pedung jungu saitan udi ba kham suarata udi ba la kham rang barata mami annamela kala bapa to men pen scam yiki para jongme nini pet yiki daw jong ka jingkyllon jong Simon Petrus kamaningkong gede shania halade habau tra Jesus Christ ulayat kho yakani ka boyo i ka perthai mensiam Simon Petrus daga jing shania halaga joga bor ka jing khlan ka jing snu rangba ka jing sola wong ala kloy banlek bat me sing bendi bat wat shaga jinya lari ki wekin ino ayame ngate sapuli gospel Matius arfunde ulanong khotlai pulai Lukas arfu alanong khotlai pulai u Petrus ulashania halaga jonga bor halaga jonga jingla usmo khlan usmola halaga jonga bor lada manga barbapi ni smo khlan ni smola halaga jonga bor ni kren ko ni kren sarong kan poi ga por nyinha namar kata-kata ka dei begin ya ka jing snowret bangin penret ya laringin rong se ka khet jingayei matla ka po ban yo ya ka jingayei ka ban rap engi ha ka po ka ba donkam nalari ngitlot ngimdan bor men bangin ang long ka ba bor Chris ulayap ya puli nam da janga ba jibi wat shania halaga jonga jingla halaga jonga jing khlan halaga jonga bor halaga jonga jing halaga jonga jing snow tho wat snow kat manga kat mangi kat mapim dan shu
shania hautrai nget hautrai de gadonut baro kabaar kadau jong ka jingkyllon jong Petrus kadega jiotia hakakenta kabadonkam na kadega kamarau jisu layalami kesembran shakper getsemani per jogdi shakhnyot shaktemju jong tra jisu Kristus ula duai hakadega kper ula yam ula the ega dono getsemani kamon all press kajaga khnyot khniang la khnyot yutra jisu Kristus hakal jinduai jisu pa api kesenran shikenta hadin shikenta wan pe usyam bekela yotia wah pimla abat bat ngasipo shikenta kamen sim ka semat ka do ka telot duai ba pinam hap shikajing pensha wan biang usyam beki yotia ka yotia aka kenta ka badon ka kenta juga jile ka kenta juga jikhon kani ka kenta ka ba khado jigi sik ba khado kamde ka kenta bagin yotia hijon no naga ba yotia me ni ga ba ya ukres pensha ya pi ujona wala yotia aprenga jinki erion ki riuli ngi krisi memo ayu konontia la da bring jibira yotia memo pimon ayu konontia hijon kedi ga por bandwai kedi ga por ban shakriyo balai wadi yotia Petrus bagi semran haga gospel Matius akan riu saupo ga yotoba kela yotia hak kenta ka badon kam kabalai ga dau juga jingkyllon ju Petrus kadi ga jing bamla sensyari ada di kelai ngut ginang tho gospel gitu adi bala kem yo jisu wai ni semran ula pom ni ka skor jong shekri rang ba lendo baru Yohanes haga gospel Yohanes KUT-APPHIRA sipo katwe yaitu bonu semran uba pom ni ka skor Marcos udi seman Petrus kajing bamla sensyari ada di ulaya daga do kajing bitara kalawan kani ka khlelan yeke ege bula kular ula khle laki weki i nanganam e na koloi ban lek bat me shaka jing bidi wat shika jingyam apala kemio jisu Kristus kan ma daga ktien mo banya khon daga do kani kam daga por banya khon daga do daga jingla kamdi ko po ban yale ka thma ba kinjado ka thma janga ba jibi kamdi ka do ba gasnam u jisu Kristus wala dengan mon ngandwai shukpa od pha ek kenon jing angel henry kani kamdi ban yale daga do ka thma ji kamdi ka do ba gasnam kadi gi misim bang man ke jaka panen tungin ki nge jiking apiar jong play baro la ngim ki nge jiking apiar jong play la ngim so tro ye ga por kum ngin yale ngin sharem ngin kalon ka jingkyllon jong Petrus kawai nakidao kadai ka jing bomla sensyari ya ladi ya dungun sim di pinam pendet ka jing kwa aja kado kabasao ka jing but jingai ya utra jisu Petrus menta udah na pereng ka jing plumar ka jing yele ka bajor ban but utra jisu syepting ban petno nanta ukan ma ikintin ura khlai kumta ula shibut jingai ya jisu ka gospel Matius arpan rius san bupra ula but jingai ya jisu dan na pereng jobi ban jan show trairo pim jan show ban paidien ro bikhlem paidien hanrei pilaya jingai na utrai pila but jingai na utrai lakham jingai ke jingim juga jindawai lakham jingai ke jeseng lakham jingai ke jikendu bagi brio jo balai lakham jingai ban yele tang bagi brio ba shakri ya utrai ke ba plu mersing ba remensim pila but jingai wan hajan yo balai wat pet jingai na utrai wat pet jingai na ke jeseng yo sultan uyo epi yo ka perthai ka yo pingat na ka jingriam na yo I dan preng bi pila jingai na oblei pila bun jingai pila ya kham jingai sultan mut ban kem ye bi sage wan shajan jumutrai wan shige jeseng let shige jindwai let shige bible study what de ki prayer jo oblei ben yo sultan uyo aga jim jopi
Kadau ke basal jong ke jingkyllon jong Petrus ke jing side ding. Lukas arfua lenong sanbusan kadakhat Marcos khasan rupnyo. Ke jing side ding. Lada pila jingai na utrai. Ke ding jong ke perthai kantan. Ke ding jong ke jing snobha perthai kantan. Kan persa dia bi hanta. Dan prem jubi pila let side ding ba ke perthai. Minsha pidane ke ding revival menta pidane ke ding bagi lok ki jor ya snobha perthai. Ke jia di ke jia bam ke jing timsi timsang ki kam jakhlia kam jabo ke jele popji ke jing pe ki prem jakhlia pila adon haga jaga side ding ba ki perthai ba ke perthai. Suama pin ing hanta kelak ke babot. Menta ke ding perthai kadang pensat kan sabam du ibi. Bakam sir kayo katan semban syadujok kading. Mino na kata jing side ding baka perthai. Kasat ke sultanat tamagadan jima. Haka jeli juga jing side ding perthai don jing sultanat sipor apa. Hari don jima haka daga jaga. Kabak khadu kadau jungga jingkyllon jong Petrus. Kadeke jing len yo tra Jesu. Di hagataga jaga side ding. Katba yo tra Jesu dang ra bishar. Petrus ulalen laisien. Hagataga phalau jong rangba lengdo Kayafas. Ulen laisien bau itho yo tra Jesu Christ. Jesu Christ ulalen itho lupa shabon rius yar mennene laisien. Andala rius yar. Jesu yang hagataga jaga wi Petrus upit liam. Petrus kenal ya kecil keren utrai. Ulah yam sosi ketang. Kaya tu ke Bible ke Gospel jung Lukas. Kalau nak kebar puar. Dekat nripuar. Ti utrai ulah pai ba ulah knili ba Petrus. Baru Petrus ulah kenal ya kata ketien kajong utrai kumno bu ulah hau. Haba umpat rius iar kata sni men len yang alai sin. Ti Petrus ulah mi ino sabar ba ulah lenya ketang Petrus ulah yam lenial kthane dekat yam juga jingkyllon nomor ke jing sosi lekai ke bulale ulah kthang ulah babi ke jing sosi ke bariu bulai kaya lam se ke jingkyllon ke bamot ke bangin om babi isu kita juga jingkyllon jong Petrus ke jing shania halaka juga bor hakam maladi kajing soklan kajing otia akakenta ke badan kam kajing bamla ban samsar ya dadi kajing bot janga yo tra Jesu kajing side ding haplau Kayafas kajing side ding berki breu ke yang persya yo tra bat kajing len laisi Henry Petrus sulah kala ka bawon ulayam ktham Pagkadan kajing pentumayo Petrus. Hadin ringkat bagi sendran. Udah ke kamera ke bahaneng ke Jerusalem. Kabor mesebuah kalahir la penselek Petrus yang lem ringkat bagi karingot. Bani alap akan nongba Jerusalem. Jingkyllon. Hadin ke jingïeng. Petrus ulah kelon keram. Sedang bani yang pada kajing kalabamot. Dan kajing sosi katangi boleh. Kadang kajing pentumayo, kadang kajing penkebor, bah Jerusalem, ulah jeng bari alap ke gospel hakabor kajing penslek kajing bersibuk. Dan kita pering jobi ke jalan ti pilaya hakabor kajing ada jom, pilayot ya, tim simla sensyar ya lagi pering kajing jelek pilaya dekat do, dekat lenti percaya. Pila burja ya utrai, pila side ding baka percaya, pila len ya utrai Jesus Christ. Kadang puar bapin kelak kapaman, sosi khang nama lagi jeng le bakala, pai khmat shotrai. Kadang puar kapag kalau dia thoi bi kalau utrai udang abi bi, udang map bi, udang up on sat, pen khod bi dekat senam gaju. Lalu bi play kipop jubi ulo wayene abah ban map ban kui bi kipop. Pila kelon utrai penyeng biang bi, dekat jinai dekat bor dekat jing penlak dekat penslek dekat utrai. Wan is utrai. Dua is utrai. Minta kumne itu kerja kapidan.
Bang aingu eme mekta ada kabur musibakot. Kidan kirang ba kidan kilong kemedi di samla. Kibalaya ba ne Henry kila kellon ko try. Kalau ke jingkyllon ka shirhai ke jimjogi. Henry ko try ka kti jiba kner ban peniam pat yaki. Mekta ada kabur musibakot. Eka jimjogi aingu haka kerdeng Jesus Christ. Amen. Ublay kethamai pat yaki. Haka kerdeng Jesus. Amen.